na damfo beni ya empo President Mahama catch there was a man contest no e ho na ofusu ampofo campaign o ma anya because President Mahama can say men contest ofusu ampofo say President Mahama ene sami photo ni ayonkofa ene on pesa mi photo a e ba ne say na ofre wo Asiedu Nketia enti ho na wo senka ono sami photo nkrofo no e drive sami photo campaign no ko because all is about President Mahama enti wo e be ka say on be President Mahama asem no na say ye hia wo na e be kwa akire no na the boys ne sade tum say o sami photo kura ne campaign achemfo no na omo finance no ye ochini na onwinwine no ankasa enti du time am goto aba no na sami photo wa nwine no apa ne hontuma nyina wie no wa wie no ansa omo kwa abato no sa nipa no makoyi o maba nyina no omo nyina ye propaganda fo fifi kwete o ma no ya propaganda ya twa e wo mo some of us yetimi tenase analyze asem bia wo de ba ye twa e wo mo ye be match wo mo baako fifi kwete propaganda nko a akamba propaganda nko a the original no amu no Asiedu Nketia no amu one the king of propaganda wa hwe ni ya wu propaganda nko a no de awie sami photo no wo mo aka hwan Pablo na sometimes you know person nice ka kranti no mo mpena asem no so mo mpena asem because maybe on fit into on they person ye no ono we ano agent kakra person be enti obebre kakra obebre kwa ma na ye na mo communication officer no another propaganda so mo team no makoyi wo mo no abi before onye ready because omo de atropa no mo de ba try ya hye na tade ma na se no kra atropa efe they said oh yes ami photo no eno no obe lead am mo de aba na ye twen wo mo ho na nka me de be ye ono abo chese nia oma ye ni nyina chese oma ye ready MPP papa so man for back we afifi kwete no ye propaganda secretary hwe atro wo twato president kofo so Sadia no be no makofa na ba se wo meye to MPP for so na 2024 no omo fan power Asiedu Nketia ka say we are going to sacrifice our lives to achieve victory for the NDC and some wo on kan trasa na omo ni mu yenso we ono Asiedu Nketia say ona ye wo chairman no obetumi akofa na nafo abakrom ha se wo metro aba ni bi simple kra obehe e border towns na so enti simple ema MPP for adwene nye omo say oh na we obey there omo nim nia omo ye they know what they are about enti no efi na ekro ya no propaganda no omo ntwen mo omo fa ntuma ansa no ma be ya no they should be proactive and again etore bo hode be baba so we expose no or the ban why expose no me de menim na maka no sa nipa no omo do omo ba no omo do omo ba because omo nim say omo na omo ye nipa a omo betumi adi atoro Ghana fo agi adi Asiedu Nketia no amu oye number 1 fifi kwete obi anim no odi atoro no aka sa president kufo je say ne sokronfo o Ghana ha no oko appointment committee of parliament was in a politics nyi ono no be president kufo don't mean fa free SHS man na free SHS all I be lie sa fifi kwete na sem ne yeken na sabi ja video so obi anim no obe kan atoro nko a ohema ko anim henti no ayi daily graphic ade ho amane baba kratafa ye to so miensa na wacheche mu kra o chese delegate be ye empem nkono ena wo mu eto abano em sana me ka yamin na me ka akamba but yamin na sem na me ka no yamin na di enkunim na wo chese ene abato no wo man hya se ntemanwumbe be no nsia nti ene na kiwe wo hono munya sem keto moto ya made chi na krata no or the pictures mienu bi eba ha ebra Era Johnson Asiedu Nketia wo to aba ene ebra Era sami photo nso to aba na Era sami photo na wate se wo ye de kugu ana because o he ni di min na no ne ewe na ase da wa ye no a ase na edu be na to no so Era sami photo oh yeah edu be na to no so na ase na wa ye mre atena ase ama ma nwini ne oh o ma jiri na se Asiedu Nketia ke kan ya se party ni mpani fo kra o ma wenda account papa bi ani nyina ko jancha wa wo ye general secretary of the party no to be any we be chairman it's more less no person so no general secretary won ye wo party mo bi chairman ya Islam mo ntombo ase na se ba ho kasa wi ara ba ho kasa nya sa mo betutu ankrofo aso ne etie ne say
Near castle, I'm said, well, I'm not sure that Metie pa. Bibi obeka bia okan ni ho free mu. Exactly. Yanti me ka media to de na wo kan so. Ha. O him ato aso. Enti NDC for de no na. Oro just na say do Nketia we ni wie na no say Ghana e wo crisis mu. Na na ye bisa se Ghana crisis ni say no NDC na ye option na ma na say NDC na ye initial ye botaye pa de Ghana for say ana ne krakra ne say ya na wo ka say wa wudi nkugu wa wudi nkunimu wo nyina mra na wo mu enye adwuma eno ena krache ede ho amane baba krache fa to so miensa na krache fa ya eto so edu we NDC ni ye nka no kore ye face fact ena nyansasem so ye supporto de ye pa sabi kwa asem. When we were discussing, I told the president, and he said, "No one governor of Bangkok candidate." So on the Juma no ayam pam. Yes. Ah. Now some men here about on one who can busa rate as a educated person. Sabi was irrelevant to the case. Some men in our Kobus and Papa, some men dollar and that's say. Is that where we should go? Our constitution. And what was here Kodwa publish officially? Say when a license, a 1 year top free, and just some men free war, young chill, not free. They say you have to over where yes, we Bureau of National Investigation. We Sir, my back catch was say, na me no, and yes, they are still doing Nketia kan no. Aye no kure dia Kevin Taylor person o kire mu say NDC for mo agimi o tom because Kevin Taylor ti America onu nya figures, collated figures. E ka say agimi for nkokon no mo wini. E mo gi Kevin Taylor edie. E koy amo akọ baduo sa wan ho oti UK. Sama me no e was nka UK for bon ko Ghana. Very wicked soul, treacherous being. Oba besi awa badaye timi betra wo page so. Samon kwa na mon kwa konkwaje to mi ni awini. Sesi ene omo se no omunitin. Chachu shame on you, chachu chikata shame on you. One man NDC for your opinion hunu. One ma NDC for your opinion hunu penny jenjan. Sa papa penny said you were tifie dui, yes, or penny 300 yesi akuma. Enka sabi ye penyansa ninim dia, mummy and kwachachu ho. Say a baya, enka oho. Ye baya nko oho. According to Asiedu Nketia, or mudi tape ni bra wow catch or musa some way dear. Enko chese dead on arrival, monko 20. Nanka wu you penny you ready. And say, hey, chachu. Kai baby you free. We NDC ni ye kano kure ye face fact. And a nyansasem so ye supporto. De ye pa sabi kwa asem